Dzipfudzungule dza bvela nga ṅwedzi wa Fulwana ṅwaha wo fhelaho, vhoramafhungo na vhana vha ngo siwa nnḓa. Vhoramafhungo vha vha khou ṱhaseliwa musi vha tshi khou lingedza u ita mushumo wavho. Vhoramafhungo vhe vha khou shumana na dzipfudzungule dza bvela mahoḽa nga ṅwedzi wa Fulwana vha u foda na avho vhane vha vha tshi khou vhiga a zwo ngo vha lelutshela u ita mushumo wavho. Vhunzhi havho vho ṱangana na mishushedzo na u hombokiwa. Vhashumi vha SABC navho vho ṱhaseliwa ngei vhuponi ha Alexandra Devhula ha vunḓu ḽa Johannesburg. I just felt a cold piece of metal on my forehead. And it was like, a gun. I was being gun pointed. And the other guys just started getting into the car, taking, our cell phones, our belongings, our camera. It was bad. It was traumatic. I think when things started happening, where the unrest actually came to Joburg, we had just reported on a store that got looted. Ngeno tshipembe ha ḓorobo ya Johannesburg vhoramafhungo vho ṱangana na khakhathi. Right behind me is Jabulani Mall. This is where we had stones being thrown at us as the camera people. We remember hiding behind the police, and the police also just trying to contain the crowds that were trying to open or forcefully open a liquor store, among other stores. Hono fhela ṅwaha u bva tshe zwa itea, fhedzi vhathu vhe vha kwamea nga pfudzungule idzo vha kha ḓi humbula vhukuma nga hazwo. I feel as if that trust between us journalists and the community is broken. At some points in the country, journalists were respected, revered, but now it's as if whenever the community, protests, we are targets ourselves as journalists. It was a very scary time, and each day I was anxious on every day because I wasn't sure what I was going to be met by. Vhoramafhungo vha SABC ngei vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal navho vho ṱangana na mishushedzo vha dovha hafhu vha ṱhaseliwa musi vha tshi khou ita mushumo wavho.